Made Sugiana Jani terpaksa meurusan ngajak polisi. Ia ngancam banjarane ane madan inyoman Purwante nganggo golok. Sugiana sing terima ulian tuduha memitra ajak somah timpal di banjarane ento. Kejadiannya ane di warung di Banjar Gulingan Desa Dharma Saba Abian Semal Badung duga seminggu 3 Oktober. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudana duga Selasa 5 Oktober nyelasang pelaku curigaina memitra ajak kurnan belen korban ane madan Made Sucite. Purwante lantas ngomongang ulahne pelaku ngajak kelian adat ajak dinas desa nganti ngadang pauman. Hasilnya gaenangan surat damai ajak ke kedua. Cuman duga seminggu 3 Oktober sawetara jam 3 sanje Sugiana ninggalin korban ada di warung Bu Agus. Sing sangka-sangka pelaku tuun uli montorne lantas malkin korban. Pelaku ngabegolok ajak nyemak baong bajone korban. Tapi Purwante sing ngelawan. Korban lantas milih ngelaporan kejadiannya ento buin manene. Sugiante lantas jemake di Banjar Gulingan duga Senin 4 Oktober sawetare jam sia peteng. Pas interrogasine Sugiana ngaku emosi ulian tuduhe memitra ajak ipahne korban.